chini senior advocate Mr. Kapil Sibal bo president kha o jaga bo Supreme Court ni Baba Ramdev tai bini MD managing director ke Acharya Balakrishna bonobo kodo ringka kaisa OBC candidate bo fake SC certificate snamai bo SC ni sido bo election contest kai bo tabuk pu pai kha Dibur kahamcho tono ang norok no ani channel tai salam chogo ang tabuk oro Supreme Court faizak ani ulklog norok naimano oro gari rokbo askeno dam ni gari norok Delhi wo dam gari naina ninke oro Supreme Court ni premises of ID norok onek no gari kotor tai gari dam ni bunung nai ang tini oro tambagi fainke kaisa chini client brok Karnataka High Court petition file kega haifano brok pailia a jagawo apuni bagai a order no challenge khanen bagai chengoro Supreme Court SLP file kega SLP mane no specially petition yang sir ke media ni team achogo just of no breaking news or Supreme Court kan ke brok direct or interview no advocate no कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से आपने माफी मांगा है यह सही नहीं है और क्या वकील खराब ब्रेक की या लापरवाही के चलते उस पर कोई मामला दर्ज होता है या उस पर नरक साइमानो जो कोर्ट नो काइसा एसोसिएशन तंगो Supreme Court bo amte kheno kaisa association tong o jaga wo miyawo election ongjak election ni result ongkha chini senior advocate Mr. Kapil Sibal bo president ongkha o jaga wo Supreme Court ni bo onek boro kaham no chini office ni case bo as a pro bono case khayo bo kabangma case no ke angbo opportunity man kha bo bai interact khaina ni chini office ni through tei ke angbo happy no bo kaisa senior advocate bo kaham advocate no bini fee rok kingke onek no dam jeng bosor fan je asik an khaimia asik no bini fee rok bangma student ano call khayo sir ang narok ni office internship khaina musugo amti rok nei naidi joto ni office no kaisa limitation tongo chini office bo amti no kaisa limitation kabangma borok no apply khayo ke brok ni waiting list tongo like 6 month 5 month apan pore se brok chini office intern khainan mano aban bagai norok ani office mai fano oro Delhi roko phai chini law graduate rok tiprasa rok norok khaipai mano o jaga obo kaisa cafeteria obo person with disability PWD brok ni community brok obo run khayo recently chini chief justice no khulogui rubo obo ka joto office mangse yang side ongke chief justice ni court Dr. DY Chandrachud yang side ongke solicitor general attorney general brok ni office mang obo ongke advocate on record brok ni office yang side ongke fountain main code ingke obo chimise ayang yang be yang ongke code ya obo joto administrative building mang कोड तंगफ्रुम के आं आसक ब्लॉक खाइमालिया तंबगी के कोड दगो रेस्ट्रिक्शन तो हनी सेजा गया बट जस्ट कोड नो रेस्पेक्ट खाइमन बगै आं वीडियो खाइलिया जतनो साइमनो अरविंद केजरीवाल दिल्ली नि चीफ मिनिस्टर बो ईडी बाय एरा संगमानी काइसा एक्साइज पॉलिसी आ जगह स्कैम बो इन्वॉल्व नै फनो सुप्रीम कोर्ट जे हियरिंग मंपै माने परे बनो रिलीज खाइरिका जून 1 तारिख जरा बो जून 2 तारिख के बताइसा जेलमा थांनाय अमते केनो पतंजलि नि जे फाउंडर Baba Ramdev tai bini MD managing director ke Acharya Balakrishna bonobo kodo ringka tambagi hinke brok coronavirus ni je biti abo haino misadvertisement khaiman bagai code ringka code rok nai busuk powerful Supreme Court ni judge rok brong ni order rok mane always ma kaine
tabuk no ani hearing paika o kodo ang tabuk high court thangsinai ani matter tai kisa tong ajaga bo onek no interesting case vacation ke khanani chimi 7 July jira o court bondo tongnai bondo tongphano je urgent matter ongke oro judge tongnai everyday two judge brok khananai chini country wo joto court no oro vacation nawo summer vacation ke supreme court inge khanani chimi chengnai Delhi high court inge next week ni chimi chengnai ang oro Delhi High Court se ani ulklogo norong nai tongmano tabuk lunch break choli tongo buikbang mano mairok chajago jago achugoi chalai pai tongo haifano ang video khaiga tambagi ke ani subscriber no ang furungna ni bagai ang video khai tongo ang tini tambagi o High Court faing ke kaisa onek no interesting case chini Tripura bo baksa seat inge ST rok ni seat tongo SC rok ni seat tongo general rok ni seat butongo chini Tripura election assembly wo Delhi wo same amtino baksa ward kaisa SC rok ni reservation tongo kaisa OBC candidate bo fake SC certificate snamai bo SC ni sido bo election contest kai bo tabuk pu pai kha inga chang chini petitioner bo agree phung kha because bo kaisa SC bo a borok pai yang ke bo pai na tongmani bo chini officer approach kai pai chang oro case file kai Delhi High Court read petition je borok fake SC certificate snamai bo contest khainai apno disqualification khainan bagai chang oro petition file khaijak ang oboni result bo norok na sanai tini to complete ong ya haifono tai 2-3 hearing no obo complete ong mano ang norok na update khai tongnai obongke chini Delhi High Court ang video nge oromang sekhayo o jago tambagi ke bising roga se video nanani allowed to sejag allowed ong han to sejag ya haifono video nanam su ya bising ong Porton just respect rimani ani logewa ani dolro gotongo broke cameraman ang funungnai norgno video khainan bagai overoke ani cameraman Jharkhand ni advocate Atul you want to say anything to my subscribers यस आप हिंदी में भी बोल सकते हैं ओके हिंदी से बोलेगा तो और अच्छा है बहुत लोग सुन पाएगा आप जो वीडियो बना रहे हैं वो एडवोकेट पॉल कुमार कलई जो आप लोगों के लिए ही काम करना चाहते हैं वो अभी यहाँ पे एक्सपीरियंस ले रहे हैं तब आप जैसे त्रिपुरा के लोगों के लिए ना सिर्फ त्रिपुरा के लोगों के लिए पूरे नॉर्थ ईस्ट पीपल के लिए वो काम करना चाहते हैं आगे के लिए तो आप प्लीज़ इस मतलब यूट्यूब पेज को तो नहीं बोलूँगा एडवोकेट पॉल कुमार कलई को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें tabuk ang oro chini office ni hall se norok ani ulklok nai tongmano obonge chini office ni hall obo boi donation rimani se chini office because chang human rights kam khaiman bagai tini Gujarat ni law students rok brok chini office phai tongo brok human rights interested apan bagai chang by interaction khainan bagai phai tongo chini office all over India tai abroad rok ni students obo phai oro brok human rights ni mane experience nanam sukjago chini office engka tai chini work culture chang mostly human rights kam khaible apan bagai brok tai bu mane interested baksa UK America German amti rok ni phayo o jaga wa chini office brok 1 month 2 month internship khai brok thang payo tai chini countries ni kabangma law students obo phayo ro tabuk no chini meeting pai kha oro students rok bai interaction khaimani brok chung bu ser khaiga chung tamo srengka chini o law career ro ke chung brok no bu ser khaiga brok bai ke improve khaiman bo gray area wo brok focus khaina nang chung brok no bo saka brok bo brok ni experience human rights ni tamo brok ni thought tong abo bo brok ser khaiga tini ta kisa program to go chini office abong kha chini kaisa senior bo chini office ya kari thanai abon bagai bono bo farewell khainan bagai chang sweets rok paijak tai cake rok paijak
tini ni video ang orang muthak sinai je ani video nai tongnai rongno bell icon hambai norok ani video like rimani bagai subscribe khaimani bagai tai comments rogo bo norok rimani bagai ang norok ni comments bo poribo time maya ni se ang reply khaimia je time man furung ge ang norok no reply khayu